Kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 18 z'ukwa 12 2025. Birumvikana rero ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi kugira ngo tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kuba rero tugaruka muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tuyagarukemo, nyamuneka nyemera tubanze twisurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Canada, Oregon n'Ubufaransa barahari 5 kuri 5. Tubahaye ikaze. Muraza kunyemerera dusimbuke mu makuru menshi agiye atandukanye rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko hano muri teritwari ya Masisi, babwire ko habaye imirwano ikomeye cyane, ikaba ari imirwano yasize igisirikare cya 23 cyitwaye neza cyane. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera rero by'umwihariko tugaruke mu bice by'umujyi wa Uvira. Hari amakuru menshi ari kugenda ahaturuka nyuma y'uko igisirikare cya 23 gifashe umujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi namaze kwakira amakuru y'uko gishobora kuza gukomeza kwataka mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo tubikomozaho 5 kuri 5. Turaza gukomoza ku makuru menshi byatandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, tugenda tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Fizi, ahitwa za Minembwe. Nyamuneka mu misozi miremire y'Imirembwe ibintu byakaze. Icyitwa igisirikare cya 23 gikomeje kwa isomo rikomeye ingabo za FARDC. Turaza kuba tubabwira uko operation zikomeje kugenda zikorwa nyuma yo kwerekana Ndayishimiye na Tshisekedi ko nta ngabo bafite. Nyamuneka utuvugana AFC 23 twirwaneho. Habaye by'umwihariko ngo bavuye mu mujyi rwagati muri Uvira bazamuka mu misozi y'umujyi wa Uvira, ariko ibi byose murabizi yuko n'ubundi uyu mujyi bari bamaze kuba bawufata. Bahunze intambara rero iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntibemerewe gutura by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya Gitega. Bikaba ari ibihano ingabo z'Abarundi zamaze kuba zitanga by'umwihariko. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero yakoranye inama idasanzwe n'abasirikare bakuru by'umwihariko b'ingabo zo mu gihugu cye. Iyi nama yabaye rero nyuma y'iminsi mike abasirikare b'u Burundi birukanwe na AFC 23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko rwose aricyo kintu kiba kituraje inshinga. Turaza gusimbukira mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare, ahitwa za Kibati, turebe uko byifashe. Turaza kujya muri Zahembe, ni muri Warikare naho turebe uko byifashe, kuko hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda aturuka. Turaza kuba tubikomozaho amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kubabwira yuko bidasubirwaho habonetse inzira by'umwihariko ihuza imisozi miremire y'Iminembwe ndetse n'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, ariko kandi nyamuneka turaza kuba tubabwira yuko tuvugana mu bice bigiye bitandukanye umujyi wa Uvira amahoro n'ubundi yongeye kuboneka, ariko hari ikikango cyinshi yuko FARDC n'abafatanyabikorwa wabo bashobora kuza gukomeza guteza umutekano muke. Umutwe wa AFC 23 rero sindi bunatinde by'umwihariko. Nyamuneka ndeka babwire yuko wamaze kuba uva mu mujyi indari rwagati wa Uvira ukajya mu misozi. Ni amakuru atugezeho, turavuga tuti reka
tubapudetinge ni umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangiye ku mugaragaro kuvana ingabo zawo mu mujyi wa Uvira. Ni intambwe bavuga ko igamije gushyigikira ibiganiro bya politike no gushakira akarere amahoro arambye. Uwo mutwe rero wemeje iki gikorwa yuko kizaba cyarangiye bitarenze tariki ya 18 n'uyu munsi. Uvira rero yari yafashwe n'ingabo za AFC M23 tariki 9 nyuma yo kwirukana ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC iz'u Burundi ziri muri uwo mujyi ndetse n'imitwe bafatanyije irimo Wazalendo. Iryo fatwa ry'umujyi rero ryahise ritera impungenge n'igitutu gikomeye ku rwego mpuzamahanga, aho ibihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango mpuzamahanga byamaganye uko umutekano wakomeje kuzamba burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 rero ku rugamba rwayo rushyigikiye mu guharanira umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Banyamurenge, Abatutsi n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ivuga ko bakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi n'ihohoterwa rikabije ridahanwa. Mu itangazo rero ryasohotse tariki ya 16 z'ukwa 12, AFC M23 yatangaje yuko yemeye kurekura umujyi wa Uvira ishyigikiye ubusabe bw'abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugamije gushyiraho inzira za politiki no gukemura amakimbirane amaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu ijoro rya 17 ingabo z'uyu mutwe zatangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije rero wa AFC M23 ushinzwe politiki Bertrand Bisimwa yabitangaje binyujije ku rubuga rwa X rwasimbuye Twitter agira ati ni ibikorwa byo kuvana ingabo za AFC M23 mu mujyi wa Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Turasaba abasivile gutuza kandi turabasaba abahuza n'abandi abafatanyabikorwa gukora ibishoboka byose kugira ngo Uvira irindwe ubugizi bwa nabi, ibitero by'umwihariko byose bihagarare. Nubwo bimeze bityo rero AFC M23 iri kugaragaza impungenge zishingiye ku kuba abana n'abakiri bato bahohoterwa. Nyamuneka aho ivuga ko intambwe zayo zo kubaka icyizere zigiye gukoreshwa n'ibindi n'ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo n'abandi n'abafatanyabikorwa babo, bikakuba bikunze kugaragaza ishusho mbi cyane. Kubera impamvu rero AFC M23 yasabye abahuza mpuzamahanga gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava, zirimo gukumira intwaro mu mujyi, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hifashishijwe ingabo zitabogamye. Kugeza ubu rero ejo hazaza umutekano Uvira haracyari urujijo. Kugeza ubu ingabo za AFC M23 zatangiye kugenda ziwusohokamo mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero biragaragaza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza gukomeza kugenda neza mu buryo bukomeye cyane. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi se ku rundi ruhande yashidikanyije ku itangazo rya AFC M23 ryo kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Uvira ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ari ugushaka kubeshya amahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'u Burundi bamwita Edouard Bizimana yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter ati iki ni ikinyoma cyeruye kandi kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Amerika, umunyamabanga wa leta, Rubio ndetse n'abandi bose bakunda amahoro. Kubwe ati ingabo z'u Burundi na AFC M23 ntizigeze ziva muri Uvira. Yongeraho ko kandi ngo byose ngo byerekana ko u Rwanda ngo ruri kugerageza gukuraho igitutu ku miryango mpuzamahanga. Ibi bije nyuma rero itangazo AFC M23 ku wa kabiri ushize bari bashyize hanze ryo kuvana abasirikare mu mujyi wa Uvira ryasohotse tariki 10 Ukuboza. Ni itangazo rero by'umwihariko uyu mutwe wagaragaje ko ufashe icyemezo cy'ingamba zo kubaka icyizere kigamije gushyigikira inzira z'amahoro.
kubera ibiganiro byarimo bitegurwa idwa muri Qatar. Banemeje yuko kandi ingabo zigomba kuva mu mujyi wa Uvira nk'uko byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. AFC M23 ariko kandi yagize icyo isaba kugira ngo ibi byose bikorwe nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Ni ibikorwa bya gisirikare rero nyamuneka bigamije kurengera abaturage ndetse no kugerageza gushyigikira ibikorwa remezo byabo no kutabisenya ndetse no kuzana amahoro. Nyamuneka ibi byose niho byo AFC M23 ivuga ko ishaka nta kindi. Uyu muyobozi rero yavuze ko bigamije kwirinda, anagerageza ko kandi iryo tangazo AFC M23 yasohoye ari ibyo rwose ari nko kwikirigita ugaseka, nta kintu na kimwe by'umwihariko ngo bagomba kubahiriza. Ikibazo cy'umutekano muke ati muri Uvira kizaguma kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi amakimbirane akomeje kuba amakimbirane mu karere, kandi anavuga ko ngo kuba AFC M23 iri mu mujyi wa Uvira ibingibi bishobora no guteza amakimbirane ku karere. Uyu mugabo kandi yongeye avuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zateye ibisasu ngo bikaba ku butaka bwabo mu nama idasanzwe rero yahariwe ikibazo by'umwihariko. Yanakomoje byinshi ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasize igisirikare cya M23 by'umwihariko cyitwaye neza cyane kuko cyafatiye intwaro zigera ku 8, by'umwihariko izo n'imbunda zafatiwe zo mu bwoko bwa AK47 zigera ku 8, by'umwihariko barafatira amatekwa zigera kuri 4 gusa. Aka gace ntago kigeze gafatwa, mu M23 ntago yigeze ikagumamo cyangwa se ngibe yagafata. Gusa icyo nakubwira cyo byari bicika kabisa, byari bicika, rwa rugamba rukomeye. Yes, no kuvuga ngo rero rwa rugamba rukomeye cyane, ariko nanone ku rundi ruhande nubwo rwa rugamba rukomeye, amakuru mfite nuko rwanagoye M23 kuko nayo yahatakarije abasore bagera kuri 2. Nyamuneka yahatakarije abasore bagera kuri 2 mu gihe yahitanye abagera ku 8. Birumvikana yuko iyo mibare ni imibare iba ari myinshi cyane hagati ku mpande zombi. Yes, no kuvuga ngo rero nyamuneka sibyo gusa, kandi na n'ubu tuvugana isaha ku isaha urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera, kuko nta gutuza guhari, by'umwihariko hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Munyemerere rero by'umwihariko mbabwire uko situation ihagaze mbere yo kugira ngo twerekeze n'ahandi. Mbabwire uko situation ihagaze no mu bindi bice. Mbabwire icyo M23 irimo iratangaza. M23 yatangaje icyatumye iva muri Uvira, inashimangira umutekano w'abaturage. Bitubanze nabyo tuyikomozo turebe. No kuvuga ngo n'umuyobozi w'umutwe wa M23 bamwita Bertrand Bisimwa yatangaje ko uwo mutwe udafite gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu gihe ibisabwa byawo bitarashyirwa mu bikorwa. Navuze yuko kandi cyihutirwa kurusha ibindi ari ugushyira imbere umutekano w'abaturage n'inyungu zabo. Anashimangira ko ibyo ari byo shingiro ry'ibikorwa byose. Uwo mutwe kandi uri gukorera by'umwihariko muri ako karere. Mu magambo Bisimwa rero yagaragaje ko M23 itifuza intambara idafite icyo imariye abaturage, ahubwo avuga ko igamije gukemura ibibazo. Anavuga ko kandi bimaze igihe byirengagizwa. Yanongeyeho kandi ko umutekano usesuye n'uburenganzira bw'abaturage ari byo bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko hagira icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko ibisabwa n'umutwe wa M23 bijyanye no kuganira mu buryo burambuye bwo kugarura amahoro n'ituze. Aranenga ubuyobozi bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko budashyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zagiye zemeranwaho. Ibi bije nyuma y'uko Uvira mu bice bitandukanye bikomeje kugaragaramo umwuka w'umutekano muke, abaturage bakagaragaza impungenge ku buzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Abasesenguzi bavuga yuko ibi bishobora kuza kongera umurego
w'ibiganiro bya politiki n'ibya diporomasi hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ncamake rero M23 iravuga ko itazigera iva muri Uvira mu buryo busobanutse, inashimangira ko kandi cyihutirwa ari ukubanza kubona ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano n'inyungu z'abaturage mu rwego rwo kugira amahoro arambye. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Perezida Tshisekedi rero yasobanuye amagambo ye aheruka gutangaza by'umwihariko impaka ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi yavuze. Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gusobanura amagambo aherutse kuvuga n'ingabo z'igihugu, amagambo yari yateje impaka n'isesengura rinyuranye ku baturage b'abanyapolitiki. Ibi yabivuze kandi mu gihe umutekano w'igihugu cye arimo ukomeje kuzamba kuko urangwa n'imyotsi. Ubutegetsi bw'i Kinshasa rero kuva ibitero byatangira kubagabwaho ibintu byahise bihindura isura. Perezida Tshisekedi rero yabivuze ku wa kabiri mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro inama ya mbere ngarukamwaka ihuza inzego za leta zishinzwe serivisi rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukoresha rero imvugo ikakaye bamwe babifashe nk'ibigaragaza gusuzugura abaturage ndetse n'inzego z'umutekano by'umwihariko n'ingabo ze bwite. Ati iyo rimwe na rimwe nkoresheje amagambo akomeye mu kunenga mba nshaka kugaragaza ubuzima buteye isoni abanyekongo benshi bamazemo imyaka myinshi. Si ukugira ngo nyamuneka ibi bikorwe. Birumvikana ko kuko yavuze n'andi makuru menshi agiye atandukanye, avuga yuko kandi amagambo yasobanuye imvugo perezida aherutse gukoresha mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko mu ntangiriro za kiriya cyumweru gishize, aho yagarutse ku mibereho mibi n'imiterere igoye byagiye biranga ingabo n'abandi bashinzwe umutekano by'umwihariko bamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu kandi yanakomeje kugenda avuga byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko perezida Tshisekedi kandi yanashimangiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye guhabwa icyubahiro gikwiye, ibikoresho bihagije n'imibereho myiza kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo zo kurinda igihugu n'abagituye mu buryo bwo kubahiriza ikinyabupfura n'umwuga n'ishema. Mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, ubusobanuro bwa perezida rero bufatwa nk'ugamije kugarura ituze mu bitekerezo bya rubanda no kongera kugaragaza ko leta yiyemeje gushyira imbere agaciro k'ingabo zayo ndetse n'abandi bose bafite inshingano zo kurinda umutekano. Iyi ngingo kandi yongeye kugaragaza ihurizo rigira riti hagati y'imvugo za politiki uko zisobanurwa mu ruhame ni ingaruka zishobora kugira ibibazo ku gihugu kirimo intambara n'igitutu ku miryango mpuzamahanga. Birumvikana yuko rero ntago byoroshye. Ibyo nabyo byagarutsweho mu buryo bukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi rero ahitwa mu misozi ya Fizi nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Abaturage bahatuye rero bari kubwira itangazamakuru ko ngo ingabo z'u Burundi ngo ziri kwinjira mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba zinyuze mu nzira zisanzwe zikoresha. Umwe mu baduha amakuru rero yagize ati ingabo z'u Burundi zari ziherutse kumanuka Ibaraka zihunga imirwano hariya za Ndondo, none zongeye kugaruka hano mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba nibwo bari kugenda bagaruka muri rusange. Abaturage rero by'umwihariko batuye nibyo bari kugenda batangaza. Ayo makuru akomeza avuga yuko kandi ngo izi ngabo zitari zonyine kuko ngo zerekejwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino uyobowe n'uwitwa Munangantama n'uwitwa Fudeko, aho bivugwa ko nabo ngo bazamutse bava Ibaraka.
uyu kandi mu gusubira bibogogo kw'ingabo z'u Burundi ibyo biteje ibibazo impande zombi, byanateye impungenge zikomeye abaturage bahatuye bibaza imyitwarire yabo ishobora kuza kubasubiza mu ntambara nshyashya. Ni mu gihe kandi hari hamaze agahe gato hari agahenge. Twibukiranye neza yuko nyamuneka mu mpera z'icyumweru gishize ingabo nyinshi z'u Burundi zahunze imirwano ikomeye cyane muri Ndondo, aho umutwe wa M23 wari urimo urabarasa muri ibi bice, ariko kandi bikavugwa ko ngo zari zahunze zose zirimo ziragenda zigaruka. Si Ndondo gusa rero ingabo z'abarundi zahunze, kuko andi makuru agaragaza ko hari n'izindi ngabo z'u Burundi zavuye mu bice bigiye bitandukanye no mu nkengero za Minembwe nyuma yo gutsindwa mu mirwano yahabereye. Ibi bibaye mu gihe rero nyamuneka hiriwe humvikana imirwano ikomeye cyane mu gace ka Rwenzakuru ihuza umutwe wa Twirwaneho ndetse n'ingabo z'Abarundi FDLR n'indi mitwe y'abazalendo. Amakuru aturuka muri kariya gace rero akavuga ko ibintu bitifashe neza. Ibi rero bikaba ari nabyo birimo biragenda bitera ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi nyamuneka ahitwa kuri Puezero